Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ke GDC uba Paul Soklet. Hakano pai singi hinriu terik naitung ulai thuo ba ke Executive Committee jong ka GDC kala UE lingba kilat pathai Khubor ya ka jingkren ni kinoyalam ka Khasi Students Union halor ka jingthmu ki he saipan jong ka jalla khamtam ki badai kinong mikmat pat ba barim banthet jaka ha Domiasiat ka jaka ka badan umar po khandau Uranium. Loong ba nakaliang ke Executive Committee jong ke GDC kan sawat jingtip petikana halor kani kamat. Nalor kataw loong ru ladak sorkar kathmu shisha banti ye umar po khandau uranium na Domiasiat ke Executive Council kanum ai satya ya ke NOC. Ulapin kan mauru baga VPP kere ka parti ka bayeng persya bah halor kani kamat kumta ka parti kan yai persya bej hadu menta. Badap yang nampak aja ke sorkar telah ka idon kampat mo lembaga jenis penilang jongki hima jongki raja kisah raja kata ka boleh transition mo seban refix ni ban company ya kan diki panggil lebu kata jington kan kum kajing ya joko ngin le kata ngilong open ya kata mo asu akan le kebil mangla de pa ka yang dorba angin long open ya kata gamal pin ne ngim dak baru dik tu kajing tu tan kata ban pendek persa ka lora ka juga Ini tidak mention orang tu jadi keren di kes ini. Tapi dia tu cara tu mention. Keadaan orang juga nak keadaan dia beri boleh mesti cara sih. Atau mana kalian konsul kan inquiry pun, maka dia very sensitive maka dia cara belum tahu ni. Yang pertama ngasui nak ki lapan kai Khubor ba keren ni dikin dalam dekat KSU. Te baka don kata kajing tu banti tak cakap. Kalau enggak bas kukhia ka baka bu ya kari macam ni kajing maka bakrau te. Definitely nak kalian juga concern yang sawat jeng tip alor kande lesingin ngin sa panru mo kajing tip ke bakhamria nak kilong jaka seng nak kilong ilam jaka seng KSU ka ya kumunu kani kajing tu kalong ke basisya na kum kita kan ya banyak kendu ikin ilam jaka seng bangen panru ikan da record ni kajing tip nak kalian cukup Maka inquiry dia orang government kalau yang berbor mo ikti bayi kan hai no jaka sikit. No intention ni dia mining maka dia jaka tourism na ni ketika dan di kebebagi cuma pak hendak dia uranium dan yang pakai BP ke kestan ke isu pemerintah uranium kadai bang hiba ka voice of the people party kedai win ke parti persya ba ya ka jinti uranium presiden ni badan ada ka por bumpat dan ka VVP ru udai win ke bala persya ba ya ka jinti uranium akan dikajala ka jinti kemo pila ongin constituent kan korinya sa yang jonga ba i ba metu nge sara ma jong UCM ba ke isi ro ko ke ba ila bende alo dikan nalor kani ro ki ngelam joka sengki su ki ba la ikan ni kan ni bagaimana ada ka resolution ba kala don ru ka jing ya bu ko jungi ba na kalian ki nokit kam ki tutma jongka ke isu ki ko amanya kendu i kum ka isi jongka ke HDC ba ngala akitian ya kan isya UCM ba lesingnya sa bu ki jelang yang dikisni bat bentuk officially sekinang lam joka sengki isu penyakran ya kini kimat bat kibat kimat kiba kum kasengka ko amanya kan mengikan sekolah tu nak kalian ke UCL nak KMD kadang nak fresh thoughts kan isi ni revive yang itu projek ni hadu mentah tempat don ni kapat don macam tu ada kawan sunyi ingin ketat baik kan ini ada persiapan mo yang perang ni batang kasih sarai kan isi tu nya kan ni habang ada persiapan